Hello! Ha sé cad CBBC ALBA, Cúla Daimsa Emily. Agus Cúla Daimsa Bekah. Ha sinne atáiseach in nach le Còig Criomagan andasach. Nu hé. Ag aru a Còig da hong pau. Seo an hé is dure sun hul. Ha cosg mi vila noot son gramme. Ag aru céhead. As stjai joch bún sé thé in joch as cumanta sin hul. Ag aru a trí had a gra gure an tímpere sin nong a Sína a rein té an hoiseach. Gynnystaga hít diagan fwchrif a siach an fwyd bún galoch ege. Ag aru ga hosich daine a clacic potin té ceramic an an Asia san nervianoch fu chin fasgéid un diag 1,000 bliana. Agus mi dionach ag aru a hin sé té a niocha sear le skip a fakul gaelic na seachgoin. Seolare. Ha tóid a fios chin té ar bialu agus hanil calias ac am hín agus Bekah dé haunta. Dé mi sinne balacham a gháil de gach seirse agus fiachan ní óprach go gomach déin héhan. Jars, can hoisi sé an ho? Ó a fála chulachrí minta tín funa sin. Hamis mé och gyré té mynta fipera? Ó, mis mioch gael cearst. Fashin cearst? Scalim nearsin. Hashin, I have so blasta. Cearst ma ha. Limach stoch? Limach is ginger stocha? Ha limach an gynhaki. Limach. Limach is rulta gin stocha, limach is ginger. Mis mioch gael cearst. Ha? Oh, cearst. mis mar in hé. Nia sionis. Mis yn quab. Mis mioch ni te afisioch asyn. Dwi'n Ww, mysio sé. gwaith te afisioch. Fé mi gyda té. Scoltor té. Fé mi gyda té. O ag yma lodger ach, mis mioch ni te afisioch asyn. Hamis noch gyda. Ha quad gyda pink. Fafi cearst? Weva. Dé mi un nearse. Oh. En je Earl Grey hashin, gaan we met je gaal. O, sé Earl Grey a hon. Dan moet je ook geen veilig Earl Grey van. Sgol am Earl Grey cwjo. Is was op meestal de Earl Grey. Fashin cearst? Fashin yma dy sio Bekah. Hashin na de show. Nes gyma bwye. Gaan je niet chamomile hashin? Gaan je dat beloch kerst zo'n chamomile? Gaan je niet goed? Falach yma milish. Ha veilig millis eet. Na helemaal. Gaan je zo geen chamomile gaan? Oh, Jacken. Te jasken. Oh, ga je dan nakolog die? Ga ra iets wat Te je jasken, niet niet maar je. naar bejarake. Anile. Ze chamomile has een jasje gejef en je hebt me gaan nog goed veilig. Scarlet is een chamomile. Oh, Chamomile kan japies. Ja, dat is ook.